muke pastor loko mukwatani mumwe mwali twakosie nikana amutongoesie sindu iti sinda counseling process amutongoesie ku overcome imwasu mola mukula sai kulo ipazela mutwaana yani tukola sia kana imwesene na twina thino munene oyu gutabya wobungu secondly andwa ingi matuko ao nala mekanisane twina thina munene wethia imwana na silitu siokito utwaana lakini ni makomanize mano makoma mainda emwe na kwanza hizi ni tuzo nanzani hizi sikuwa na dia wana choice sikuwa na bena thina ona bena thina si sawa iwe ndio ngusani wende thina likile ba na nundu wachu namo metwana ona amo mayomi na mwai maikolana etina achumo ile ni matanisi etina 6 months ni matanisi maikolana ngona so there is a problem there na ki kiambia ba kiambia obu pa kwenda nani ethanwenda mundu mukoswi umesia mbaka omutwae wewe otomesia muno mutwae mitukikopa twa na kila kindu naizenati first of all amina process ya kutwana ile isi ndo asange biblia ya yesi ndo maka babuluka nuko kusoma process ya kutwana ile isi muno ndo first of all ti lazima mwikale binda yasa mwamina kuiwa na mutwaane we kama ndo alamba ile kwika wona asie ina chao which you can do very fast kindu kila kingetha mutwaano wa kanisa ti lazima mwiki alusi nini ona ndo tutwani that you bisine o wasime bo asima koka kano munana kano muthenola wa ndeo ndo mago witness kana muthenola wa ndeo moiki wa nemba ukambia nuke kuya kila kiboni lazima tuikie notice kwa AG pamina kukia notice kwa in general ukambia nuko kuya asima amino kwetwa unenga tumine cha kanisa bu no umina no lio likangalama mbinge kwa ona tongo imakanisa tusise pia tulaisisi maundo twako tina tunenga nuko munene twako nenga nuko wapi sasa tunambo ibreaki ba leo yako misleadiana neko boko aba mo waiti ukulite is it healthy kwithia na kithaitho cha wena your partner utanamba ku the job nundu ezedi italigwa ati ugakoma na mundu agu atakwa ithia wa ibado omen when you going to job. How true is this mass? And makenga nani you are ngwendo muzungi by the way muzungi evya part nozo agune mugauka nane muhime. Yes, you can maybe not take a devotion yona wa meta devotion kumanisho ita mundu wa kanisa na you know I get a devotion na do made the word devotion ila church ne koma nando ba kanisa evya mundu ne mugau na ulongi de muhime devotion yene kweka ona before utana the church service actually ona for my pastor you nenda nikadane mutevye nundu pio binadamu ona nidwe go before Sunday morning ya ila kwe holy communion yoya mchanga mkito changa kwanza vile hawa kwata beba wamba ta yuko ubeza uteka mweka wachumo ya pasa kwanza ite injili mbaya sana kwanza mwe yosu beba ya wewe kanisa ndio suba itondeka ubeza uteka so long as ni mutwaanite yuko like thogu nange megoya no lala you we lala alafu odi kanisa is different ni gendo tofauti lakini every mundu mutwaanite anytime madam Lydia kwanza na hiyo ingi ya ungu oya zani bachelor zana problem akuliteka na problem ya kwekala muno mundu ateka sex na ngoja kwacha au mia muno ne feelings mpaka almost pour them ko bed tonight evyano kwa feelings uzi ambatete ugethya kwacha itakitandane kana bala ugothigwita kana ikiliona kama mundu bala kana kama mundu bala ugethya tidegete moko mubugo twice ni singino ya kana na twane ibino ya utwana ne bikie na igotinda etelete ketumi yuzo kwazia kala muno ate ukwata sex Daile with the okwata in the first place then na kwata daile with the okwata I love them mpaka katwana oh
nege bitia twane mwani kito mbobo hadi nisimundo watobe asia ana mundu ayo wangboa no aleta kwamba kuithima unienda tumuboye by the way ndo enena kilacha kwamba uzizo tana utwaana by the way mase kangu tabe na niendo weta kindu give very serious na alama twane tana mambe thukezie ethiani mwako manize moda twane no maumi okosi no wewe moyo kwa bindezu lakini mwa twana baadaye kuiza kwethia moya mine anaona banini ketumi mugathia ni muume eza kuona muka enena na mundu ungi agili ni yake unconsciously akazia ondo wanengete twane ndo akanenga mundu ungi kana no toja kwethia anenga wandwangi na ndweze kana ni waekie na the same na muume na muka ona muume enena na mundu ungi akazia ondo wambetazia twane no wetazia na no toja kwethia ataeka kwa nijo ketume witu kwenda divorce siembingeki na nenda twizile na kusema kweli sisi asozoka na amaitu alama atwa amatezi amume nimekala ametwa na divorce siengi beto ndo siengi beto yitwe ketume yitwe ando ingena exposed na wona trust ya mubiga bantu keda moyikalania no mweke ono mukweka before ende wetekela kanole mwatwana kikamoya basi akatongela kindu betekelia mundu kinomba kanyene nikarani tedi mutangazi Yesu kindu chambe from a biblical perspective ona ukasisi kivyo kitu chatene akamba imesichu mundu akutama yake isiki kaumela lakini Biblia ni amabundize cha umela mutwaano nutianio ulapita kwa kisungu covenant mutwaano ni covenant na covenant na ndo likakindu geti ndieleze lakini nkutaja covenant kindu chambe kopa covenant patenda kame niyo kitumitu wewa ona itu imwene tutangi wana ndakame ya Yesu Kristo nundu esu niyo yusuitie covenant ile tumite tutangiwa na tuketikileka na mutwaano pia we covenant ni covenant na niyo kituminga iomba naturally mundu muka especially a virgin mupaka the first day aketa blood to seal the covenant you ever witwika mundu ume ukaenda break wikite covenant na kila mundu muka tupepa tutwikwova izu kumaanisha kila mundu muka akoma nake kaunika beba weke ndwa break covenant awizi andu mwana mena tubeba manata niyo kuwando twaze mutangiwe muthi mubolewe mubetwe some things nundu nisyo kona sieme andu kada mundu daluma mutwaano ni baba ithela mawoma ithela a lot of things nundu mutwaano ni covenant tikiru cha uboya ngwe covenant imaanisha ila mpaka mezu yeteka imaanisha ila wipitukana na metikila no maitu ma covenant utoiwe ndakamea kuitoa tiketeno ni kindu very serious nicho kitumiwa Malachi wa ngaya is aweta in the book of Malachi wa isi akulilia ume maize twintu thina nicho kitumita to thina ngai ute utwigwa chao kiotuma to thina nelanga iwokile wasiamia mwithina nundu ni momeka useleke akamo mawana wenu nundu pai covenant na ni mu break it mukameka chao useleke aichicho kiotuma maithina nela ma repent ye na matu siokia ngai na meka muka undu mailo meka ngai yapo sema layo mo kwa wandu mai ko bwangu na kindu kiki to mutwaano tikindu changwe andu macho serious nicho kitu niko na ndu meovina maka thina ono kambi kwa pika bandu ka dia o mana ndu na thina na ndu kungama ko samanga ko na wenga ngia ko samanga ko ila ko samanga au mealange no itia au measuma ka kuna keso kila mtu kampya kikakwatia kana tabiesu Bikizi tambonya kiwu kidogo nitugitene kana tunini makulio mengi pita ba utwaana andu matazamanite ndio na hata kawaida alama matwana matazamite labda maidha na feelings so pasa no kuzongia kauoka osema sema nyoka sema ibona ni sindo nesa sala kama queen night lakini we pasa sawa ile kweka idi kuungama madhabao ni as long as mutwaanite paina shida as long as we na family tuwa pasa ela ngila nduko yae okwa ikakaniteje maamozu ela wona twavipa ya mutwaano na njo kitubetweka mutwaano witu kanisa na wathi waete mundu outwa madhabauni wa mwete mbe wa kanisa na mbe wa ngai na mbe wa serikali which is itatu
witness itatu tasetune kanisa ngai na chao na serikali ndio serikali ida kunengere kibali na serikali unenga kibali witikeleke ndinu kanisa yunenga kibali witikeleke ndinu wa community na ngai unenga kibali witikeleke mpaka itune na wamino na wa kibali cha kwetleke itune with our nengwa legal right with our nengwa ningai legal right ya kweka na mukau anytime mukwenda uteukia anytime ono mukendo ambo boya na muzika anywhere ona tukoma bamuka ligobanga ali nimukewa babailete kana ura weta kuthi ofisini kwacha uka umumazi amuka ku ofisini na wabiko no ka dress kuka kuendeza paka kipendela kikaungama wakuma ni wabumezani ukaze nyende nuka kipendela kiunga metu by law here nundu one mukau na one muime patina pando pena thina na Biblia yaite twaile kwiko ateo oila mwina mwiwe no mukewa na mukasi ati kwebindena twimboyani okay lakini tha mutenda mwiwe no muthembozi wa bindena twimboyani anytime is good time and God will bless you haya kama mama kidogo mtikisa nitukitani kana tunini pamwe I love you mpenzi wangu watoba ni wenewa